Aisha modi ababontin edinsin bia baba betu eye edwa chese o confirm ensem ana entokwa ekoso ewo wone dancehall artist yenua bema Shatta Wale entem na ebusuafo ne nsem a wode eba abontin mo bekaye obi make some wild allegations bi ede efa Shatta Wale ehu about eye three samsa woni Michy ena ebiem ni baby mama Michy na meka no asem no ena ebiem so Hajia4real eba ema wo beka nsem bi ese osori a wo se Hajia4real eye ne maame ne denden ensusu se wo sa ne eda emeki ebiem nso se ne cousin bi ne din ede love nsuso eno nsuso wone no eye den eye edi eye empamu agroma chese entokwa no se de na esom ema Shatta ekrampo ede eye ne nsem ebebetu eye edwano na chese ebusuafo timu se ebufu abemwa enesa na eno ena bra chese okoko piemu ya na se interview call so ewo Kingdom FM na wonfa ne nsem ememetu eye edwa ye nuabema na wo ho no eye fifi part interview no eye on phone chese wono no kasa phone interview to be precise woni no kasa chese wo obusa na nsem bi fa eye industry wo mu beef ho nsensem ene nuoma ya na ekoso obehu ni aposti bibi blog e bi aka bibi se o we si sen na esi etiem ena enum no wode eba eye ne three sams allegation no de to Shatta so no busa se eye no kre na wono wonim se enya de se ono Aisha mode obetwa eye ne ntro na no de etu gya se wono ensem bi no ho ba eye social media eso ebebe kam eye entro ne nsem aya no beka no eye no kre na se eye Shatta Wale efo se enye no kra na se enye eya wombra abontin na wombra emfa ensem no ememetu gya na se wombra na womemeka eye ne nsem am ono nsuso ewo ekam nte na fifi part ebusa se enti won taking ne se ne nsem wode ebeto abontin no eye no kre no se an opa wonfa ne sa wopenso ama ne mfa ne sa na de wo kan ya ama chese Ghana for edwen ho a wo mo enti ase na ebusuafo wo de mo man nkoti ne nsem no emba ne ba ye beto aso Shatta Wale news eno no u feel say eye fan ana aya na say Shatta no emu. oh me I dia wuni mo no wo kato nipa no so a e dare no me wa now ni say ye Shatta na na say eye Shatta fan and obi die Shatta Wale news that kind of nyama no they are close to Shatta because that being native news say no or they are not they close to me or me close to me that what you say okay you know if they are being news I bet you be the ya tama then either say me no be okay but so what they Matias yepa asamba no na mami who say they are omoye nkofo omoye close because so onye close so it mean the be Shatta Wale news okay Shatta Wale name okay asamba kwa Ghana for pa eda mi post wa na chese obsi fi besra wa yehia mu no kre no ena me ka say mini abaye de ono bibia me de obetumi aka no kre na kire me straight away so bi ne ko bi sa no na se opa no obeka ba me de menim no nyenda ye area ono cemetery wo ho nti ye ni area awodom estate international cemetery so they unye nipa and I ka ka say unye nipa Aisha that's right sa edidi atemna udi Shatta say wakoye tresom no u making it up na say eye no kre me to so ba each way I solving Chinanka men percent me can't want in degree. There is nothing I come out to say a yentro. And one I can. Me percent I can want in you. What's he saying? There is nothing what? There is nothing in that she mono. If you are castle be a member out the Kibiano, if you move back Ukrainian and yentro. I say move back yentro. Shatta Wale made defending of simple. Wow. I have proof. Wow. I didn't know what I'm about, but I don't want us to go there because in 24 afre or money yakasa until everything has been sorted out. Or moko Shatta page or no so credit no matter what, no, and I make a Shatta or media, no matter what. Say Nemetiana, Matute Bidia to Shatta any day. Like Senya American or no, into Metniaka saying, talk away, you be and talk. Into more fans, no more dear, no more dear, Tamana, or more,
omo nyishe na nyame problems ha. What you say? We have solved everything out and we have both apologized to each other, you know. And no. She. Yes. Me fifi prat me fa no say asama wo kan no no kre me fa no sa But what say me say me fifi prat no a me no wo ka say wo ye me law sister me fa no say asam no kan about phrase of no me fa no say no kre wo de fa no sa na so wo de o me fa no sa wo de say na wo be fa no bia and some say and what they to a year age. Not just I was beef fire na ekoso was celebrities no one more entem. Not just say ya na one more enim. Na o si eye abusuan entoka na say eye abusuan toka dia ene denti ena ya na wo mo edeba social media so ena bebekun say ya abusuan toka na adenti na ya na wo mo ntina wo abusuan fie na wo mo enko eye wo mo toka na wo mo wie ema abusuan fo ni sisi asem na wo mo betina social media so etwa wo mo adapa ho ehoro wo mo ntoma gufin ewo abontin ewie ansana wo mo ehunu say eye abusuan toka di sempenifo be fa wo mo mpenifo mienu no etina se ekasa eche mo tu wo mo fo ansana wo mo etu eye anam na maga na fododo na ehunu say beef bi ebe koso was celebrities no womo entem no wombema womo ni ada ho ye pa because aya na womo yesa no manam womo ani eda ho no because wontimi ma bonten ena be kasa ye busua entokwa minwam nipa no our fans wonim say enkofo ebe di akire aba be kasa wo na wo make comment bi so say aya na fans na followers na be comment na aya na wo cry ne sira na say like aya na womo kampo na aya na wo doubt have some yi ede ema because aya na womo nim de what one more entem na say Shatta Wale company right now ni say bibi no company no wo betimi aye den aboa no still no wonye ne tamfo na eno ema ye hunu say beef aya na ekoso na say eni da ho na ya na wo mu edi say you ni amaga na fa yo magi say beef bie ni wonu me bekoso ewo dance or artist na say one more secular musicians no music no one more no beef bi no one more beba one more entema one more ede one more no ebetu be san say abusua dia na wo ntina wo abusua fie na wo mo enko wo ntoka no mo nsiesie ewo ehom say dia Aisha modi ede nsema betu dia all those ne nkasa yemu na asa wo ma yehunu say ne allegations no be make yem it is true and nothing but the truth. Aisha say no cre say Shatta Wale ye ni baby mama ni bi mu so Hajia4real have a threesome then so ni comment bi o sa make we twe na magana for any ada wo mo ehun so pa nensam no won so den na obetimi aka ede afa wo support wo mo ni say ye busua den na wo ya wo mo ntina wo mo busua fie na wo mo enko na ni kwan so wo de ba social media so say the moment e be ba social media den nipa no our fans and as our followers are wo so ebekon ede amom and as wo hu ni say de o kan ni dem ne kwan so eno no February tuma GH your comment section na if you like videos na share all the social media platform so follow your IG page and your Twitter page tuma GH _ Facebook and so tuma GH ekris kapa enemy that's ne yebesan edu echia ebi